Dober dan! Pozdravljeni spet v podkastu Se vidimo, kjer se učimo slovensko in spoznavamo slovensko kulturo. To je epizoda 26 in danes bomo govorili o posebnem prazniku. Today we'll be talking about a special holiday. Pomemben del vsake kulture so tudi prazniki. V Sloveniji imamo veliko praznikov, na primer Božič, praznik dela in Veliko noč. An important part of every culture is its holidays. In Slovenia, we have many holidays, for example, Christmas, Labor Day and Easter. Morda se sprašujete, zakaj je noč velika? Kristjani verjamejo, da je na ta dan Jezus Kristus vstal od mrtvih. You might be wondering why the night is big. Christians believe that on this day Jesus Christ rose from the dead. Z veliko nočjo je povezanih veliko tradicij. Many traditions are connected to Easter. Za veliko noč okrasimo hiše z zajčki in jajci. Otroci dobijo majhna darila, nekateri ljudje ta darila imenujejo pisanka. For Easter, we decorate our homes with bunnies and eggs. Children receive small gifts. Some people call these gifts pisanka. Veliko ljudi pobarva jajca. Pobarvana jajca se imenujejo pirhi ali pisanice. Many people dye eggs. Dyed eggs are called pirhi or pisanice. Ljudje, ki so verni, grejo za veliko noč k maši. Tudi nekateri ljudje, ki niso verni, imajo radi velikonočne običaje. Na primer, blagoslov butaric in oljčnih vejic v cerkvi na cvetno nedeljo. To je en teden pred veliko nočjo. Butarice so posebni šopki, narejeni iz zelenih vejic in pisanih trakov iz lesa ali papirja. People who are religious go to Mass on Easter. Even some people who are not religious enjoy Easter customs. For example, the blessing of butarice and olive branches in church on Palm Sunday, which is 1 week before Easter. Butarice are special bundles made of green branches and colorful ribbons made of wood or paper. Najbolj priljubljen pa je blagoslov hrane. Blagoslov se v dialektu včasih imenuje tudi žegen. Blagoslov hrane je en dan pred veliko nočjo. Hrano v košari nesemo v cerkev, kjer jo duhovnik blagoslovi. The most popular tradition, however, is the blessing of food, which in dialect is sometimes called žegen. The blessing of food takes place 1 day before Easter. We bring food in a basket to the church where a priest blesses it. Ampak v cerkev ne nesemo katerekoli hrane, saj ima vsaka hrana posebno simboliko. Ponavadi nesemo pobarvana jajca, šunko, hren, vino in potico. But we don't bring just any food to church, since each food has a special symbolism. Usually we bring dyed eggs, ham, horseradish,
wine and potica. To hrano potem pojemo na veliko noč zjutraj. To se imenuje velikonočni zajtrk. Zbere se vsa družina. We then eat this food on Easter morning. This is called the Easter breakfast. The whole family gathers together. Tudi dan po veliki noči je praznik. Velikonočni ponedeljek. Večina ljudi takrat ne dela. Grejo na obisk, na izlet ali pa počivajo doma. The day after Easter is also a holiday, Easter Monday. Most people don't work then. They visit others, go on trips or relax at home. Z veliko nočjo je povezana tudi ena zelo posebna roža, velikonočnica. Ima lepo vijolično barvo in kosmate liste. Cveti samo za veliko noč in je zelo redka. Vidite jo lahko na primer na gori Boč ali na Ponikvi blizu Celja. Easter is also connected with a very special flower, the Easter Pasch flower. It has a beautiful purple color and fuzzy leaves. It blooms only around Easter and it's very rare. You can see it, but for example on Mount Boč or in Ponikva near Celje. Zanima me, če tudi v vaši državi praznujete veliko noč in če jo, kakšne so vaše tradicije. Napišite mi v komentarjih. I'm curious whether you also celebrate Easter in your country, and if so, what your traditions are. Write to me in the comments. Naredimo še seznam besed, ki smo jih spoznali danes. Let's also make a list of the words we learned today. Velika noč, Easter. Velikonočni ponedeljek, Easter Monday. Butarica, special bundles made of green branches and colorful ribbons made of wood or paper. Blagoslov, žegen, a blessing. Košara, basket. Pirhi, pisanice, dyed decorated Easter eggs. Pisanka, a gift for Easter. Šunka, ham. Potica, traditional nut cake. Hren, horseradish. Na Instagramu bom objavila tudi nekaj fotografij, da si boste lažje predstavljali, kako izgledajo velikonočne tradicije v Sloveniji. I will also post some photos on Instagram so you can more easily imagine what Easter traditions in Slovenia look like. Zdaj pa vam lahko zaželim le, and now I can only wish you, veselo veliko noč. Se vidimo!